سہ رب کائنات تمام مخلوقات تمام انسانیت تمام مسلمان ہند تمام حاجات ہیکن روا کرت لیکن تم سندن خزانن اندر چھ ذرہ برابر تہ کمی سپدن اللہ اکبر مسلمانو یہ بادشاہ یہ امیر ترین انسان کتھے لٹ منگس اک لٹ دو لٹ ترے لٹ آخر کار تنگ یوان اور بی دن سچ خزانن مال و دولتس کمی واقع گسن مگر اکائی ذات مقدس حضرت اللہ یہ سند بغراون سچ عطا کرن سچ رب کائنات سندن خزانن کمی واقع سپدن مسلمانو امسی رب کائنات برونٹ کن پن فریاد انن پن دامن انن اور یم دامن برو ضرور حضرت اللہ جل وعلا گو مسلمانو دعا اکس انسان سز کمزور تو محتاج آسن رب کائنات برونٹ کن ہاون گو دعا گژھِ انسان کرن